Agnes bo kwaji man. Me say wo timi nyinsa na wo ba. Te say me ba wiase a. Na say wo ba no, obi ye na de na ye wo ya. Agnes, na me betua wo ka. Ah, Jesus. Everybody bedi me ni ge wente ya nintama sam said ya yakopon atentene na etie. Age, e say wo de me ka. Na wo say wo ntua. Me ra ho. Abuche. Amia me nyuma me di ko studio. O ma me kra ni age. Tonsio ice water o say de na eyama homete na so. Enyo na hiti obetimi di akọ programs. Me ka tell me say ai, e ma me go ja ba bi akwa ntwe nyom ne da. Timi fu. Bra, I go tom sika. The ye video. Me ana me ko krom ko to materials. Dini ko material ni ko matade sell no. See video. Kasa ye money dini keke. Adom poni ana Agnes bo kwaji me wo tim ni say na person sim ya krake 20. What so me ka tell my master? Na de ye me ya wo pa ge we di matama me ye se ge we ti me ka say. Me Agnes opokwa ajiman. Me ni han. Wo na wudi matama. Abutre. Why when you pocho is ai apotro. Etiabusia gospel musician you know ye maame Agnes Opoku Agyemang eni Anita Free en tokwa kesi a wo mo ko abe Fontaine Fidie ne so no enye tokwa ketwa Anita se ye maame Agnes wasisi no 2006 ebesi ne onhu hwe eni ti duabo nyina ebem ama chese awo ho nsem a wo keka kire no senya ade obawo nyina no emu nchiremo no ye de bro ye maame Agnes Opoku Agyemang enso a responded ono so dia boso den enya asem ketwa your friend me about loudest and then the first time I will share me make sure you subscribe feel free to bet share your comment section or like it yento you can find us on all social media pages baby about loudest me da was so say was subscribe nyankopon sure keep support na busia yembo ran sem ni mo about loudest enti tokwane nyina ye maame Agnes Opoku Agyemang Oni Anita Free asem no 2006 asem ehun ntokwa e na omo kwen na obeka isa anwum we yes Anita Free chese sanwum we ono na troye atoye chese de course wo anwum ni mu bia ma anwum ni ye de eye kama hiti ye bia no eye ono a na so sanwum we one city kwa wenye bia mfiri mu bisi ne Agnes Opoku Agyemang ama ne hwe because that time no oninim de bia efa music industry ne ho e ma obo na no kra se ma ne nka nchiro bia including Mama Esther enti ene na Agnes Opoku Agyemang ene tiktokers ni bi to sanwum no TikTok a ahye na bufuo e na ode kokasae kawo za wo ye woto no so wo nyinsa abosome nkro na wo kari akora abosome nkro na wo chima akora ne ba wiase na obi bu ne kwase ase de obu mi kwase na ankopo obetua wo ka na wo atwa wate se dame aboba yaba ubu mi se me ye kurase ni kase ami menenti me ka tell me say ai mama nkoja ba bia akwa ntonyo mo ne da mama nkoja ba bia ntonyo mo da because that time you think I was a fool and I had no idea of the music industry nim terms ni bibia ntino ma fam for full leg me fool when they wa press obetwa nyama o pe hit unya bi da na de ewu because you are evil that boy na de ye me no si me nyankopon me wi agya nyankopon bu me no ntamaten mu ya am ka si nyankopon we ni friend won na me ni friend ni enye me twa na me na mo 22 years say them 22 ni free how many years some 42 years when I make on the 22 no say me and you 20 ever 20 years ni 20 years yes what that so answer no na won you be nyina na won ya ama me da hwan na angwe hu video na me nyum na me to ye no eno na wo de kopa ni monyam ya me kurasini no Anita kurasini na home say me kurasini no me to me ko nya studio to ma wo no eno na wo di akoya video ni ama me da agina mu a ama me kra ni aje ama me kra ni aje nya wani wu usade mudi nyamia katakata na musiga na gas musician na uza we buko na radio so buza sama me said ya kana baso musiga sa na mtuya mudi ya muza mu ya ponza for you and some of phobia me mo muza mu ya ponza for nkasa in the form of say mu from muza mu ye Christopher ora mudi nyamia kire mu na mu fake cheni ba mu ka sa ho na mu deceive no me say eze menyi no me no
Me say manyini kane no na menim na mani afura. Enu de mama Esther bufu mi ka kire me say me ka kire na because na menim hwe na mo kudwo daada me say mama nka kire mama Esther wonim adwempone na Agnes Opoku Agyeman wo tim ni say na person wo sim ya klake 20 what mama nka kire mama Esther I should go and sing the song me ka mama ne mama nto because that time no na menim nyansa na me ka kire na ko be kire me say I was mutua meka ta be je me ho lunch sika e that was 207 as am na make so I know why when you potro is a potro. Enti sansem o kan ye nyina no na ye maame Agnes Opoku Agyeman enso sisa Anita me na wo ka se ya kire me ade owura afi se me na me yi wo firi atechem me so wo nsa cheso se de ye ne yakra ne se o ka kire ne se na ni akwatwa abusia enya asem Jesus ewani bedi mi ni ge wente ya nintama sam se de Nyankopon atentene na etie mitimi pie misema mo mi din mo promote girl mame mo money din mo money because Anita ne de minim no minim se papa na me ye no sa adipa ya wo boni din me na minim no ba bia dalezis Okay. me sia ge yi da minim no da mitimi ba bi wo kwa da bi na sofo ba ma de ne ba me fie Oh, Obama. Say again ni mo nyomoto ai woni mo nyomoto kujo ode ne ba ye se memwa no ma no Me ba na kujo na oye hwan ewo wabrabo ma na we say. dem decided the nyi sa decide we for me Canadian dia cancel. Okay. That I think it's 2006. Anya na samo. Oh. I got 20 good years me. And what didn't buy so was Sramia when you as I say didn't pay a woman in my me a woman in. Anita free. You know, one man. Now when you know sorry be what can think chrono for ya boachi so Mr. House of Bondin so South of no so because me na na meboa. Or Tonyo want to memoano. And me na say na mini pa mini mun sa de na makobo no so was Sramia memoano. Mommy, me ba to me ba o sabre na o de nyoma ba oye known. Masa tankwa no akwaji Ghana Music Award. Month na ebukwa no akwaji Music Award. Ghana original one nye na de abe. Original Ghana Music Award. Satan no akwaji Music Award aba. Kwa na mi fra kraba. Ana obeka kire me se memmoa no mano. Eni ade. Enti wo kan ya no nam se to what ne buy ya na me se won to nyom ma me hwe asam ya na me kai o to asate to nyom na nyame no kure no ya na me se wo ya de ba no wo to nyom te se oba pa Christy ana me encourage ni se ma onsua obi onye ono ani on ade on for no ani voice onye ni bibia se ono na be ma na de no so mama me ba so mama all to nyom no ko to no studio ana ogina wanim na to kire Dabi manim no na ma ne to nyom kire me okay. And to I na me say and me won you me nyuma me di ko studio ti asem ni ya na ge we e say me no I love it me say papa ya san me ra ho Abuja and na me nyuma me di ko studio o ma me kra ni age me nyuma da makoma so me di ko studio ma me hu ani monyam ane adisi moja bi so wa album no so na no kra ane dia wo ya me fe album full album me am de ma de ko studio and I'm so when my fama no na onto oba ye no wose da kunwam na ne wo tonsuo I so ta usade na eyama homete na so ebe ye na me kwa me encourage se be ye sanyum ne ye na ye na sika ba mu a obenya bi no no so de atete ne ho na sanyum na hiti obetimi dia ko programs na ne ho ato no me boni nyina ni no kwasa say one am dini say ina mu na ye dini ko studio solo studio okay boot wo me ni na gina ho to fa me chesa ti ewi anyom no sasa ti ewi anyom e de ko ma pa to ma de ma distributors okay we na am de nyom no ko ma pa to ma say again mpesa me boa no me ba before e bedu ho no ebra oba oni ma obeto nyom ne kire wo no edi bre say ansa na de ne ko studio na mu reboot one to ono ne nyom na kire me o enyom normal nyom na me pesa me the voice okay oh and 2 weeks you say you cry o okay some not Alexis 20 years ya semuni timi nya ni nyina nsem bi wakaka ni nyina wonte da okay and am dini ko studio na fa nti ye wi nyom no me se me koye ni poster baaye ge we da fo mo kura me na ma me da se me ne hwan
me na nyame aye me sey bra biye botom sika di ye video me ana me ko okram ko to materials di ne ko material ni pa matade sell no tie video ka say ye money di ne keke na de ye me ya wo pa ge we di matama men na me se me ka bi eye say ge we ti me ka say me Agnes Opoko Ajiman me many hin hein wo na wudi matam untua wo ka Agnes Opoko Ajiman me say wo timi nyinsa na wo ba te say me ba wiase a na say wo ba no obi ye na de na ye wo ya Agnes na me betua wo ka me I don't lie o Agnes Opoko Ajiman me chan to so da you know why because I believe in spirituality. Wo se papa na wo ye me wo se na wo ye papa papa na ne de da be na ba obe se ba me pase me pese bitwanum mama wo da mesra nyum da me mama estachi o busa mama esta se me hia na me wonyum bebre ho busa no busa mama esta se me hia no na me wonyum mama I never beg her so for me mra bontre wo you were never my godmother you were nothing to me eya wukunu kudwo na me nim no wukunu kudwo na me ne te sofo ba ko nchan awo kantin kro no sofo boate end time gospel ministry awo kantin kro no amangwase me ne yan na som sofo no ano how powerful I am jimifuo afia grazina wa jimi wate nyam betua woka we ni suo na meten wo be kashe. Every pain that is in my heart, I'm doing too much on. Ukwasi na say ya sense people ukwasi abuonti no. People say the way ya no body chana hefa na akọ hide ama me. That time metem ma papa jam the 2-in-1 mu. E dan be na mo kọ hide ma me ka kire me. Ti wo se wura wo yam papa no. Mo verbal agreement na mo ne me kọ ye no. Dia he na mo ye. Kire baby akọ hide na metena mu no kunu Obama. Ma ha da mama ntenam bibia mo kan ye bia ma anye mo ni brisi kentino ana mo didi me na ade nyum ne koma pa Thomas na wo didi nyum ne ho Agnes Opoko Ajiman samene wa ho me komi koto dwe na wasre Boniface but you see because you are so proud o dwa no wa hantendi na kudwo ja wo no wa no e ka kire wo onso awa yo hancho udwa ne wa hanta na ho maso ene se obeso ohum be maso se be maso nti ena oba ma oja wo no te ne sa ho maso ne da so te mu onso won ka no kore cause you are evil when you poche sa potro me na me ka kire wo wona ho papa ye wate abua wo sia me na me bra me ho ase de ma wo no na wo no you think say me ye jimifuo me asa oni akwa na ka so woni atete me so wo me wo sia wo me skin na wadi bre me skin me ni padua ne kuta nkono ni bre puta se nku be na mesra na wo kala na atwitwa asi sa Ghana map enkuro wo so bebiri Agnes Opoko Ajiman wo sia me no na me young girl na I was 22 years and so me honam dua na show huna no na ho apapa e sa Ghana map nkuro bebiri gu so what stupid woman because of me boo so we nyame nipa and now we gospel musician no me dia ni die ma wo sesabe Obama me nim ni na ne yiri ni wonte no me dia ni die ma na wo bu me say me ye kurase ni me asta ni akola wo kwa wo so ni ate o fra kurase ton ne do ba kumase wo so wani ate wo so wani ate ti wo didi me skanu e dia wi o what is that one kan na nenu matro se mahama what dey ka Agnes me say what dey me ka I put it you today na do so ntua yemien se atasa ne so ye be onya ho aye me ndi opeso a kire na me ndi opeso unim dem pesa be kire ukunu Obama ka kire se wani breme yakwa wo se wo frank grafo se o mo ya mu promote me yakwa interviewer na waji interview na fa Obasa wona wo kasa enu ni ba bonti ha metonyum ni nyina full album yakwa studio 1 2 bio metonyum enyum ni nyina full album eni brani ahoye nti ana wo fa kire
I go studio hobby. And I want to me mu abasa ni bi shemu without my consent. Hey, mommy. No, what to wonyum. Na woni munyum to woni e de. Minim pa se woni de anya fon kura nyame acha woni. And the other is want to wade. Na akura keto metim ba bia me bo me bra. Owiemfo bi ba. Wo ba fa me se me metwanyum no. Na me to wie ye wantua meka. Abra wonim se woni Steve aye adwuma. Sebisa nyum kwa na otro ya. The producer produce now na wotro nyuma. Producer dia wo mo 70% wo ka kira wo. Contract edaso. Na wonyu ntuni no. Wo dia wo mo 30%. Age woni Steve yi adwuma no. Wo tua oka na wo tua oka. Nka wo be ya age. Nka wo be ya age ho. Ba we asisifuo. Na nyamsuro ni wo munti no. Me wo be fa me. Unu Obama. And I'm going to use so much on me. Cause you said, I'm a criminal she. And now, what did you want? That's what did you want. First time I may call a Thomas. Some of did see this, see Libya or tongue, and now beside this kind of class, I bring with Jimmy phone. As I can tell Pat Thomas. Our phone so. What's the one that tell me saying, Yansano? As I make saying this, na meka to Wagner spoke at my soa, but say, what won't share meka. Nasa a no crassa won't cast asam on phone. Brandon Mijana phone next. I heard every conversation that you had with that man. But what won't share waka. Also now we am papa. Now we am papa. Send me that form. Na me body wuro. Send me penyuntunia mana produce me. Na me that form. Be asna woda nim Agnes. Obo kwad my ediwanim. Una about a woman, me more to mudan muda. Now say the only say, wouldn't pass a woman, now because of Yanka, the would rather about what can you, Yanka? Cause you are a cheat. What we all want to so have off one. Me, who is me? 1 9 that said the Baba say, oh, 1 9 that said the Baba say, oh, they said, I was saying, 22 years, and I'm 42. The nyumuna me nyuna meka ho asem no eye nipa kura sabe sa me se waso aware eye nipa dasani a enka wa den waso aware age be se wo de meka na wo se wuntua age be se wo de meka na wo se wuntua na be ko so adwa wonum se de ko dwa wonum ke kan kwase asem na wo me se me nyankopɔ be